Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadual hari ini kita akan mancing bersama Abang Desra Lampro Banda Aceh. Wow, luar biasa. Dapat yang banyak. Luar biasa, strike banyak. Strike lagi. Ayo lempar lagi. Ha? Ke hijau lepas tu, bukan hijau benda lepas, lepas hijau benda, depo benda apa? Ke pun anak depo ni damang tu. Anak depo apa hijau lu guna benda ke depo ni damang bol bola ambil punong, ambil punolu. Ye. Katru benda lu. Ye. 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 Ada lương có ăn. Lên lương à? Aja kayak apa? Rata boraka.
mà tak jai benda bang ah. Pakai benda tu mai. Ayo bang, semangat. Karena ada boraga. Hah? Karena ikan. Karena ikan. Ya raga ni ada apa? Ya bang. Puro. Makan habis ya. Oh mà cacung ke? Hah? Mange ni jangka dai. Hari nangkung di kampung. Ana lepas di. Kau? Haji di Kuala lah. Membakat. Ya, betul. Mange ni jai. Oh, dah jai. Oh, lama dah kau. Ah, di baju. Lama dah, baju lama dah. Oh, di ulang ada di. Ah, ulang ada. Dia. Joli dengan benda-benda. Kayak budak kadra tu. Cagi. Strike banyak. Strike. Iya, Bu. Bang, kita tak lalu. Ke? Kita tak lalu je. Ha? Di bawah. Kita tak lalu je. Tapi di orang ni. Ha?